Hello everyone, alright ukulakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphatheleke umculi ongaconsi phansi kubalandeli bakhe kanye nomculi wamaskandi odumile uLimit Twakala. uLimit-ke siyamazi-ke ngale ngoma eshisa izikhotha yakhe-ke etrendayo kulezi nsuku ethi amaBuffalo. uLimit-ke uzwakale-ke kwamanye kuma-social network-ke ezikhulumela nje ezincongolelwa ethi akuhlushwe bu. Hawu-ke uthena-ke nje eqeda ukuyifaka-ke leyo nkulumo yakhe-ke yena-ke uLimit kwakhona nje umuntu nje ophendulayo ethi hhayi thina sifuna ichunu, ekusho lokho-ke ekubhekise kuyena-ke uLimit. uLimit-ke naye-ke akapholisanga amaseko-ke wamphendula-ke lowo muntu-ke wathi thula sibotho, okusho kona ukuthi lento akade eseyikhuluma ibisimcika ngempela, ifike kabi kuyena ngoba akayena umuntu oshesha acasuke kalula, kodwa kulokhu-ke simbone ecasuka. Uwumuntu ohlezi eziculela izingoma zakhe, yingakho naku-Women's Conference engaconsi phansi. Ngenxa yazo-ke izingoma zakhe-ke ezithandwa abantu, kubonakala ngazuthi-ke nalo muntu lo akade ekhuluma angazuthi i-profile yakhe angazuthi umuntu wesifazane, asazi ukuthi ube nabadilini-ke yena-ke lo muntu, shuthi naye ukhulume kabuhlungwana kuyena, kwafika kabuhlungu kuyena uLimit. So-ke guys, iyona-ke lena-ke i-post lena engikhuluma ngayo-ke lapho khona-ke uLimit kade ezipostela-ke waqhamuka-ke yena-ke loyo-ke esekhuluma kakhulu-ke esethi bafuna ukuzwa ngechunu, angazi ukuthi uLimit njengoba kade ethi akuhlushwe bo, angazi ukuthi mhlawumbe ubesekhuluma ngabantu bokufika, kushuthi lowo muntu uyibone kanjalo leyo nkulumo, kanti mhlawumbe nje uLimit ubeyisholo okunye okuhlukile, bengakhulumi nange-March and March. Iyona-ke leyo-ke indaba-ke, but-ke nawe ungakhomenta down below-na-ke wena ukuthi ubona kanjani. Ingabe uLimit ube wrong ukuthi aze ambize ngesibotho, noma iyena lo muntu lona ube wrong ngokuthi aze asukele yena-ke uLimit-ke? But-ke siyivala lana-ke i-video namhlanje, siyibeka ungqi. I really hope to enjoy i-video namhlanje. If we enjoy, make sure to smash the like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.